Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün silep kitesi sözümüz bular inşallah. Allah Teala'nın rahmeti turunda. Allah Teala'nın rahmeti turunda bizning hazır Rabiul Avval ayları bu Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tuğan ham vafat bulgan ay. Endi muhterem kardeşler, elbette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turunda da bizning sözlerimiz bular, vaazlarimiz bular. Şulay uq Näşuş Allah'ın rahmeti turunda sileshkende Allah Teala'nın rahmeti bizge anın Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni jiberuwi. Çünki Allah Teala özü Kur'an-ı Kerim'de ayta şulay bit. İnna arsalnaka illa rahmeten lil alamin. Biz seni şu alemlerge rahmet için jiberdik. Rahmet itip jiberdik di. Muhterem kardeşler, Allah Teala'nın rahmeti biz ana şulay bit indi Rus tiline tercüme etsek, milost dip tercüme etýäbiz. Ol bizning tarmaşybıznyň har ilkesine ötüp kire. Allah Teala'nın rahmeti ile gene şuşa yer ýüzünde biz barlykka kildik. Çünki bizni yaratudan, bizni barlykka kitirүүден bir magana ýok. Allah Teala bizge muhtaç tugul. Biz Allah Teala'ga kerek tugul. O anga tege Rusça aýtsak samoutверждаться eterge kerekmi? Mene men bunu işley alam dip. Çünki Allah Teala bir nerseni barlykka kitirmese de ol barbyr halik, yaratuvchi, barlykka kitirүүçi bolup kala bere. Muhterem kardeşler, şulay ok Allah Teala bizni yer ýüzüne dünýäge kitirip, eligide boyagy rahmeti bilen gene yer ýüzünde bizni ýaşata. Allah'ın rahmeti bolmasa biz ýaşaý almas edik bu dünýäde. Eger de ol bizge köňülleri bizge salmagan bolsa, Allah Teala'nın rahmeti bolmasa biz hatta ilenmez idik, kiyevge de çykmas idik. Çünki Allah Teala aýta: "Ve ja'alna beynekumul mewaddete ve rahme." Biz sizin aragızga saldık muhabbetdi, hem saldık özümüzün rahmetimizni di. Ýagny er hem hatyn arasına. Eger de Allah'ın rahmeti bolmasa biz bu dünýäde şulay ok muhterem kardeşler ilenmesik de, kiyevge de çykmas idik. Bağlar da östürmez idik. Bağlarımızga da rızık bermez idik. Şulay ok tinle balabız ýylap uyanganda turıp anı ýuwatmas idik. Çünki nersege bizge aýtany ýakynlarybyzyny bildirerge şulay. Ölmese de ýylap kulağına bir uşyda okuyasyň da ýakyňy dawam etesin, problemi tugul bit o. Mene muhterem kardeşler, Allah'ın rahmeti bilen gene biz bularnyň yer ýüzünde, betinisinde işley alabys. Hem elbette indi Allah'ın rahmeti bilen gene suluýbys da, aşybyz, içäbiz de hem başgasy. Şoňa görä Allah'ın rahmeti muhterem kardeşler elbette kiň. Hem elbette Allah'ın rahmeti bizge irişe. Lakin gaýbir kişiler muhterem kardeşler şuşa Allah'ın rahmetini diri saňlap bitirmeýler. Indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýta: Allah Teala de şuşa yer ýüzüne gümmen alganda Allah Teala rahmetin 100 ilişlep berdi di. Ja'alallahu rahmete mi'ete cüz. Allah'ın rahmeti 100 ilişledi, bir bitin. İlişlerden tıra, 100 ilişten tıra. فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جُزْءًا. Hem özünde Allah Teala 99'un kaldırdı. Hem şunun birsin ve enzele ilal ardı cüz'en vahiden. Şunun birsin yer ýüzüne jiberdi. Şuşa bir rahmetne. Şuşa yer ýüzüne jiberilgen bir rahmet bilen yer ýüzündäge halyk diýip aýtyk. Allah Teala'nın mahluklary, barlykka kitirgen zatları bir-birsine mihriban şafkat hem rahmet görseteler. Şuşu jiberilgen bir ilişten. Hem şuşu bir rahmet bilen diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "El-farasu la terfa'u khafiraha min waladiha khashyata an tusibahu." At özünün balası üstünden ayağın ala ana basması içindi. Allah'ın rahmeti bilen. Eger de ihtibar etsegiz muhterem kardeşler, hayvanlar özlerinin balaları üstüne basmıyorlar. At özünün payı üstüne ýaglyşkyna bassa ayağın ala. Ayak astında yumşak bir sizip alsa, ol ayağın kötere. Eger de karasagız, aýtyk meselen yırtgıçlarını, arıslan, o özünün balasını ince köterip beri. An kolları yok bit. Olany tiş bilen köterip beri.
Ләкин теш белән капканда ул нишләп баласын чәйнәп изми? Бу Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте. Авызына капа, ул аның башы белән каба авызына. Ләкин ул аны изми, чамалый, шулай күтәреп алып бара. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте җир йөзенә биргән шушы бер рәхмәте белән эшләнә. Моны галимнәр инстинкт диләр. Инстинкт буенча ул аның башын чәйнәп изергә тиеш, ашап бетерергә тиеш, тамагы тук була бер атнага. Инстинкт буенча. Аның мәгънәсе юк. Шулай бит ул, алай иттереп яту ул. Гомумән алганда хайванның бала табырга бернинди мәгънәсе дә юк. Нәрсәгә бала таба, уйлап карагыз әле. Ул бит балаларының картайган көнендә карамыйлар. Кая күргәнегез бар? Арысланның балалары шулай бит карт әти-әнисен карап, больницага йөртеп, шулай бит инде аңа ашарга алып килеп йөргәннәрен. Карт арыслан үлер алдыннан чыгып китә, ул гомумән үлергә. Баласы үскәчтен ташлап китә әти-әниләрен. Бер каяндый нәрсә юк. Нәрсәгә үстерәсең уларны алайса, шушы балалар? Мәгънәсез. Бу эш мәгънәсез. Кешенең әле ярар, аңлашыла мәгънәсе шулай бит. Менә балалар үсер, картайган көнгә су алып килеп бирерләр, карарлар, пенсия җитмәсәк ярдәм итерләр. Монда мәгънәсез. Бу бөтенесе мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте ди. Икенче бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте йөзелештән тора ди. Шушы рәхмәтне Аллаһ Тәгалә 99-ын үзендә калдырып, берсен җир йөзенә биргән. Һәм үлгәнче бу бер Аллаһның рәхмәте җир йөзендә булачак. Кешеләр арасында булачак, хайваннар арасында булачак. Ләкин кыямәт көненнән соң ва инна Аллаһа лaqabidu tilka ar-rahmata yawm al-qiyamah fayadummuha ila 99 һәм шушы бер рәхмәтне кыямәт көненнән соң алып ди Аллаһ Тәгалә үзендәге 99-ына кушар да ул 100 өлеш булыр. Ул хәзер 100 өлеш була. 99-дан соң. Һәм шушы камил рәхмәтен Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә насыйп итәр үзенә якын бәндәләргә, әүлияләргә һәм аңа буйсынганнарга. Аңа буйсынганнарга. Мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте бу дөньяда бер өлеше бөтен мәхлукка тарала. Бөтен мәхлук та Аллаһның рәхмәтенә ирешә бу дөньяда. Кафирләр дә, мәҗүсиләр дә, мөшрикләр дә, атеистлар да, дәхриләр дә, мөэминнәр дә, бөтенесе дә, хайваннар да, кешеләр дә, бөҗәкләр, агачлар да, бөтенесе дә Аллаһның рәхмәтенә ирешә шушы бер өлеше. Әмма кыямәт көнендә Аллаһның рәхмәте ирешә аңа якын бәндәләргә, итагать иткән бәндәләргә, Аллаһ Тәгаләгә буйсынган бәндәләргә. Менә анда инде мөхтәрәм кардәшләр, бу рәхмәт, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте инде бу дөньядагыча бүленми. Шуңа күрә менә буны мөхтәрәм кардәшләр безгә онытмаска кирәк. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешер өчен иң беренче чиратта әлбәттә иманлы булырга кирәк. Һәм шушы Аллаһның рәхмәтенә ирешү дигән сүз барганда кыямәттәге рәхмәте турында сүз бара. Чөнки бу дөньядагы Аллаһның рәхмәте бөтен кешегә ирешә дидек без. Шуңа күрә без кайчагында күрәбез, бер иманы булмаган кешенең зур изгелек кылган. Мәсәлән, ниндидер миллиардер үзенең бөтен акчасын биргән ятимнәргә, фәкыйрьләргә, үзе яши, мәсәлән, ниндидер бер иске йортта. Мөселманнар арасында без моны ишеткәнебез юк. Мондый хәлне. Мәсәлән, кайсыдыр гарәп илендәге ниндидер миллиардер, шулай бит инде, үзенең бөтен малын каядыр анда ятимнәргә яки булмаса фәкыйрьләргә, мохтаҗларга биргән дип ишеткәнебез юк. Самолет алган дип ишеткәнебез бар. Сарай салган дип ишеткәнебез бар. Шулай бит. Иң күп хатыны дип ишеткәнебез бар. Әмма биргән дип ишеткәнебез юк. Бер дә иманы булмаган кеше биргән.
Ул бу дөньядагы рәхмәте, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең аңа салынган ул. Әмма теге дөньяда Аллаһның рәхмәтенә ирешә бары тик иманлы кеше генә. Шуңа күрә дә Аллаһның рәхмәтенә ирешәбез дигәндә, аның турында сүз барганда, кыямәттәге, ахирәттәге рәхмәте турында сүз бара. Иң беренчесе, мөхтәрәм кардәшләр, әйттек, иман китерүче шулай бит. Ләкин шушы иман китергән кеше дә, ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Аллаһы Тәгаләгә шөкр кылырга һәм аның ризалыгы өчен изге гамәлләр кылырга тиеш. Чөнки бездә намаз укымаган 99% татар мин мөселман, Аллаһның рәхмәтенә ирешер әле ди. Шулай бит. Аллаһның рәхмәте киң аның ди. Һәр вакытта вагаз сөйли башласаң, менә шулай кылсаң анда Аллаһның җәзасы бар дисәң, әй сөйләмә, Аллаһның рәхмәте киң аның, гафу итәр әле. Бетте. Аллаһ Тәгалә гафу итәр әле, шулай бит. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, моның өчен Аллаһ Тәгаләгә шөкр кылырга ул тиеш һәм изге гамәлләр кылырга тиеш ди. Гыйбадат кылырга тиеш ди. Чөнки кем Аллаһның рәхмәтен өмет итсә, ул кеше, мөхтәрәм кардәшләр, изге гамәл кыла һәм бу өлкәдә бик тырыша ди. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, Бисмиллаһир-рахманир-рахим, инна рахматаллаһи карибун минал мухсинин. Аллаһның рәхмәте изгелек, яхшылык кылучыларга якын булыр ди. Теләсә кемгә түгел, шулай бит. Булай гына ул бирелә торган әйбер түгел. Кыямәт көненә килеп җиткәч, әлбәттә Аллаһның рәхмәте зур, киң. Әмма Аллаһның рәхмәтенә ирешер өчен гамәл кылырга кирәк. Без үзебезнең гамәлебез белән җәннәткә кирмибез. Без үзебезнең гамәлебез белән Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешәбез. Кемдер тырыша, тырышлык күрсәтә, шулай бит. Һәм шушы тырышлыгына күрә Аллаһ Тәгаләңә рәхмәтен насыйп итә. Кай вакытта без дә бит балабызга берәр эш кушсак, ул балабыз тырыша-тырыша көне буе эшли. Әлбәттә, бала эшләгән эш инде ул камил була алмый. Идән юарга кушсаң, аның берәр җире пычрак булып кала, барбер югыш булып калырга мөмкин, шулай бит. Таеп егылырга мөмкин, су түгәргә мөмкин ул. Әмма ул тырыша, ул мискин. Һәм без аны мактыйбыз, әйбәт булган дибез. Аннан соң үзебез юып чыгарсак та, безгә аның тырышуы, шушы күрсәтүе кирәк үзен. Һәм шуннан соң без аңа рәхмәт әйтәбез. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте дә, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушылай тырышкан кешеләргә бирелә. Аллаһ Тәгалә әйтә, Бисмиллаһир-рахманир-рахим, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Кем Аллаһ Тәгаләне күрергә теләсә, аның йөзен ди, аның белән очрашуны ди, шул изге гамәл кылыр ди. Кайбер кешеләр әйтә, намаз укы дисәң, яки изгелек кыл дисәң, Аллаһ Тәгалә каршында сам решу свои проблемы. Шулай бит. Шулай дип әйтә. Мондый кешегә Аллаһ Тәгаләне вачык күрү мөмкин булмаячак. Мондый кешегә Аллаһ Тәгаләне күрү мөмкин булмаячак. Ягъни син Аллаһ Тәгалә каршына китерелмәскә дә мөмкинсең. Без тәмух турында сөйләдек, аннан алдагы атнада шулай бит. Кешеләр, тәмухтагы кешеләр, тәмух әһелләре Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итерләр. И Аллаһым, безне тәмухтан чыгар дип. Аллаһ Тәгалә алар белән сөйләшмәс, җавап бирмәс аларга. Һәм аннан соң әйтер, сез монда мәңгелеккә калдыгыз, миңа мөрәҗәгать итмәгез дияр. Ла тукаллимун, минем белән сөйләшмәгез. Бетте. Мин сезне белмим, сез мине белмәдегез. Менә монда да, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә белән күрешеп, аның алдында акланыр өчен дә сиңа әле изге гамәл кылырга кирәк. Аның янына сине кертәләрме әле гомумән? Китерәләрме әле сине аның янына? Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ Тәгаләне күрергә теләгән кеше ди, үзенең Раббысын күрергә теләгән кеше ди, изге гамәлләрен кылыр ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһның рәхмәте изге гамәл кылган, иманын китергән, Аллаһ Тәгаләгә ышанган бәндәләргә насыйп була. Шуңа күрә дә менә шушы кагыйдәне онытмаска кирәк, һәм дә ки вагаз сөйләгән вакытта да, якыннарыбызны дингә китергән вакытта да Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен сөйләргә әлбәттә. Әмма Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте дә кемгә эләккәнен сөйләргә кирәк. Инде Алла бер сарыкча сөйләп китербез.
Ауду билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о милости Всевышнего. Аллах Субханаху ва Тааля. Однажды пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал, что мы все заходим в рай только по милости Всевышнего. И тогда сахабы, рады Аллаху анхум, спросили: и даже ты, говорит, о Расуль Аллах? И пророк саллаллаху алейхи сказал: и даже я. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, будучи самым совершенным человеком на земле и на небесах, и будучи выше, чем даже ангелы, обладатель великого заступничества аш-шафа'ат аль-гузма, которые могут заступаться за всех людей, даже он будет входить в рай по милости Аллаха Субханаху ва Тааля. Потому что человек по своим поступкам, он не может ничего сделать совершенного. Ничего. Если он даже дает садака, здесь будет присутствовать изъян. Для чего он это дал? Для кого? Каким образом? Что из своего садака он дал? Даже когда мы читаем намаз, мы просим Аллаха Тааля простить нас за этот намаз. И в конце намаза говорим: астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Почему? Потому что мы просим Аллаха прощения. Возможно, мы оскорбили его своим намазом, неправильно прочитав, неправильно стоя, или же имея неправильные намерения. Потому что Аллах Тааля смотрит не только на внешность, но еще и на сердце. И поэтому мы все нуждаемся в милости Аллаха Субханаху ва Тааля. Милость Аллаха, дорогие друзья, бывает земной в этом мире, а бывает в ахирате. В этом мире милость Аллаха, она ко всем относится. Поэтому все дышат, все кушают, верующие, неверующие. Аллах Тааля всем деньги дает, верующим, неверующим. Хотя по логике ведь должно быть как? Источник всего Аллах Тааля. Тот, кто признает этот источник, благодарит, только он должен получать из этого источника что-то. А уже неверующий, который не верит, не должен получать. Нет, все получают. В этом мире все получают. Но совершенная милость Аллаха будет только тем, которые уверовали в судный день. Только там будет милость Аллаха Субханаху ва Тааля. Истинную ценность нашей веры мы познаем только там. В этом мире мы еще можем даже страдать из-за своей веры. На самом деле. Это испытание для нас опять-таки. Испытание на твердость, на искренность. Истинную ценность мы познаем только там. Когда человек ничем не будет отличаться друг от друга, кроме как верой и сердцем. И вот Аллах Субханаху ва Тааля сказал в Коране: бисмиллахир рахманир рахим, ва рахмати васи'ат кулля шей. Моя милость распространяется на все, говорит Аллах Тааля. Растирается на все. Моя милость. И тут Иблис, ла'натуллахи алейхи, сказал: я один из тех, кому дана будет часть этой милости. Потому что Аллах сказал: моя милость относится ко всему. Живому, мертвому, верующему, неверующему, джину, человеку. Но ведь сюда входит и Иблис, ла'натуллахи алейхи. И поэтому, услышав эти слова, Иблис тоже скажет: я тоже заслужу милость Аллаха. Тогда Аллах Субханаху ва Тааля сказал: бисмиллахир рахманир рахим, фасаактубуха лиллазина яттакун ва ю'туна аз-зака. Я пропишу свою милость только тем, кто был богобоязненным и платил закат. Кто был богобоязненным и платил закат. Богобоязненность, дорогие друзья, это не пустое слово. Я боюсь Аллаха. Богобоязненность — это еще действие. Закат — это когда ты от себя что-то отдаешь во имя кого-то или чего-то. Очищаешься. Поэтому, если ты богобоязненный, любой человек может сказать, что он боится Бога. Любой. И это глупо сказать, что я не боюсь Бога. Потому что все имеют представление, на что способен Бог. Но вот кто способен ради Него на какие-то действия. И поэтому Аллах Тааля сказал, добавил действие. И тогда
Иблис отчается и скажет: все, мне не будет милости Аллаха, потому что я не богобоязнен, и я ничего не делаю ради Аллаха. Иудеи и христиане скажут: тогда мы заслужим милость Аллаха. Потому что мы богобоязненные, мы закат даем, потому что в иудаизме, в христианстве тоже есть закат, тоже есть садака, тоже есть богобоязненность, тоже есть молитвы. И тогда Аллах Тааля сказал: Бисмиллахи рахмани рахим, «Аллазина яттабигуна расуля набия уммия». Милость заслужат те, которые последовали за посланником, пророком, не умеющим ни читать, ни писать, безграмотным. Это кто? Это Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И тогда иудеи и христиане тоже скажут: нам тоже не будет милость Аллаха субханаху ва тааля. Вот так мы можем понять, на кого простирается милость Аллаха в судный день, в ахирате. Аллах Тааля по пунктам все нам разъяснил. Человек, который не знаком с религией или с этими аятами, может сказать, увидеть один аят и сказать: все, понял, вот милость Аллаха будет ко всем. Даже есть мусульмане, ученые, которые считают, что Иблис это очень богобоязненное существо. Есть такие люди. Они проанализировали всю эту ситуацию и сказали: Иблис, он очень богобоязненный. Он не хотел совершать саджда никому, кроме Аллаха, поэтому не совершил саджда Адаму. Логически-то понятно, правильно? Логически-то так получается. Поэтому, дорогие друзья, Аллах Тааля сам объяснил суть милости. Кому она будет? Судный день. Дорогие друзья, когда мы просим милости Аллаха субханаху ва тааля, мы должны понимать, что сами должны проявлять милость. Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман ля ярхам ля юрхам». Кто не проявляет милости, тому не будет проявлена милость, этому человеку. Или же мы знаем, где Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: обращайся с людьми так, как ты хочешь, чтобы с тобой обращались. Соответственно, чтобы заслужить милость Аллаха, мы должны проявлять эту милость. Конечно, проявлять эту милость, как Аллах Тааля, мы не сможем. Но мы должны стараться ко всему относиться с милостью. Даже когда нас обманывают, ругают, даже когда, говоря нашим языком, опускают нас, да, ты должен относиться к этому с милостью. Не с тем, чтобы этого человека уничтожить, а с тем, чтобы этого человека поменять. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, унижали хуже, чем нас. Его оскорбляли разными словами. Но Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда не опускался до уровня оскорбляющего. Никогда. И Аллах Тааля сам возвысил его. И его противники вынуждены были это сами признать. Однажды сахабы, рады Аллаху анхум, сидели и смеялись. И к ним вышел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Он вышел и сказал им: «Атадхакуна ваннару мивараикум». Вы смеетесь, говорит, а огонь стоит позади вас. То есть вы не думаете о наказании Аллаха, можете себя так вести, сидеть спокойно, расслабленно, смеяться. И повернулся к ним спиной. То есть неодобрительно повернулся к ним спиной. Через некоторое время сахабы, конечно, перестали смеяться. Они сидели так в своем собрании, как будто на их головах сидели птицы, стервятники. Они сидели как столб, уже не смеялись, все. И к ним вышел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, уже смеясь. Вышел и смеялся. И тогда он сказал: ко мне, говорит, пришел Джабраил, алейхиссалям, и сказал, передал слова Аллаха. Аллах Тааля сказал: «О Мухаммад, почему ты лишаешь моих рабов моей милости?» Почему ты лишаешь моих рабов моей милости? То есть, зачем ты их пугаешь? Ведь моя милость
она простирается на все. Когда ты их испугал, напугал, они потеряли всякую надежду попасть в рай. Постоянно думают только об огне, постоянно печалятся. И поэтому расскажи, говорит, о моей милости. И Аллах Тааля сказал в Коране: Бисмиллахи рахмани рахим, «Набби гибади анни ана ал-гафурур рахим, ва анна азаби хувал азабуль алим». Сообщи, говорит, моим рабам, что я прощающий милостивый, и что мое наказание сильнейшее. Дорогие друзья, Аллах Субханаху ва Тааля постоянно держит нас в балансе. Он нас радует своей милостью, но всегда предупреждает, что есть наказание. Тем, кто творил хорошие дела, те, которые правильно жили, поклонялись Аллаху Субханаху ва Тааля, они могут надеяться на милость Аллаха и не отчаиваться. Ни в коем случае. А те, которые этого не делали, то тогда они уже могут думать об этом. Потому что, чтобы заслужить милость Аллаха Субханаху ва Тааля, естественно, надо что-то делать. Надо стараться. Показывать. И тогда Аллах Субханаху ва Тааля даст тебе свою милость. Дорогие друзья, мы знаем хадис, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Я таков, как обо мне думает мой раб». Аллах Тааля говорит: если ты об Аллахе думаешь хорошо, то Аллах Тааля так. Если думаешь, что Он тебя наказывает, что Он тебя постоянно мучает, то Он таков по отношению к тебе. Хотя Аллах Субханаху ва Тааля сказал сам про себя в Кудси хадисе: «Я прописал милость для себя прежде гнева». То есть прежде чем гневаться, Аллах Тааля смотрит на человека с милостью. И когда будут рассчитывать людей, на человека всегда сначала посмотрят с милостью. Потому что когда ты вот заходишь к начальнику, да, у нас чаще всего начальник смотрит на тебя с гневом. Он недоволен уже тебя. Если он тебя вызывает, он уже тобой недоволен. Ты должен заслужить его внимание, его благосклонность. И сидишь, оправдываешься. Я такой, сякой, а вы такой, вы сякой, там и так далее. И в конце концов он уже улыбается, да? Ну ладно, давай, живи пока, да? Но Аллах Субханаху ва Тааля, Его милость, она идет прежде всего. И пока ты не показал себя с плохой стороны, Аллах Тааля милостиво к тебе относится. Но если ты показал себя с плохой стороны, тогда, естественно, Аллах Субханаху ва Тааля может лишить тебя своей милости. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи сказал: «Маджтамаа раджа валь хауф фи кальби имриин муслим индаль маут. Илля а'таху Аллаху ма ярджу ва сарафа анху ма яхаф». Перед смертью в сердце человека будут два чувства. Надежда и страх. Перед смертью будет два чувства. Потому что когда ты умираешь, уже никто тебе не может помочь, кроме Аллаха Тааля. Ты всю свою жизнь проматываешь в голове. Тебе есть чего бояться, потому что наша жизнь не идеальная была. И есть на что надеяться. Мусульманину верующему есть на что надеяться. Были и прекрасные, хорошие моменты поклонения. И вот Аллах Тааля говорит: чего он хочет, то я ему и оставлю, говорит Аллах Тааля. А если он чего-то боится, то я его уберу. То есть, если человек желает милости Аллаха, то я ему оставлю чувство надежды. Если же он думает, что Аллах наказывающий, страшный и плохой, тогда я, говорит, оставлю в его сердце страх. А надежду уже уберу. И человек умирает в страхе. Но это, дорогие друзья, тесно связано с жизнью человека. Потому что ты можешь ощущать страх, когда чувствуешь, что ты сделал что-то плохо. Когда сердце неспокойно.
когда у тебя есть грех, это тебя теребит, беспокоит. Когда ты знаешь, что ты прав, то сердце твое спокойно, ты лежишь. Даже если все вокруг считают тебя плохим врагом, сердце твое спокойно, потому что ты знаешь, что ты ничего плохого не делал. Поэтому вот это чувство, два чувства, надежда и страха, оно тесно связано с твоими делами. Если ты будешь совершать хорошие дела, сможешь надеяться на милость Аллаха, и эту милость перед смертью Аллах Тааля тебе оставит, и ты уйдешь к Аллаху Тааля со спокойной душой. Ан-нафсуль мутмаинна. Вот что означает ан-нафсуль мутмаинна. Спокойная душа. Твоя душа будет спокойна, надеясь на милость Аллаха, без страха, без боязни. Поэтому, дорогие друзья, милость Аллаха безгранична, мы на нее надеемся, иншаллах. Но, естественно, для этого нам надо делать дела. Дела мы должны делать до последнего вздоха. Нет такого понятия, что вот я вот это сделал, все, уже мне уже можно ничего не делать, да? Потому что были участники Бедра, были сахабы, рады Аллаху анхум, которым обещан рай, но они не остановились на этом. Никто из них на этом не остановился. Хотя про участников Бедра было сказано, после этого они могут делать все, что хотят, им все прощено. Они, по сути, могли уже дальше расслабиться уже все, да? Но никто из них так не жил. Они еще больше старались, надеялись на милость Аллаха Субханаху ва Тааля. А ничего не делая, надеяться нам, это просто глупо и просто неправильно. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.